бовар ка ма шумо да як хуча нишон битум гил кардааст. Камай дар ҳаҷм камай не ки бисёр баланд хесас гил кардааст. мехоҳам шумода нишон битам ки зебогии табиата шумо бибинед. хуч настаран ба забони русӣ шиповник бисёр дар чишм хушрӯ метова. ай наздик дар камера нағз наметова. ай дур камера нишонаш намета. ай пеш нағз наметова. калашохи ҳайвони адир. хуб дӯстои азиз, и калашох шояд 50 солаҳо 100 солаҳо боша ё аида зиёд боша. пусидааст айнан мисли чӯ шидаги. ай чӯб ҳамид ку буги то чӣ чӣ тахмин мекунӣ? 100 сол шидааст? 100 сол зиёд мумкин ай барое ки иравин астоғун чанд қа мешина каяби ҳаме астоғун примерно надорам иттилоъ, маълумот надорам. тем боли ки дар берун ай дар хуна зери хок ина бобом бигем қариб 100 сола мирдора мега ки ма ёд надорам амуҷа кай будааст чӣ хел манзил будааст. астоғун ҳам хел шиштагиян не ки и дар берун мисол автол ҷазираш мекунам ё ки санг медиқаш майда мешава. ира бин тол мундаги ай хела ичи набоша 100 зиёд аст. бале 100 зиёд буданаш мумкин. ман ҳам мувофиқам. ина бале дил ходам бина ки ҳаме худаш ба худаш хулоса бура ки ҳаме астоғун дар авторуӣ дар ҳами ҷамундаги чанд сол терпет мекунам. мисол сарафан химикат ай як солда автоб мебараш ай байн мерава. чизи табиӣ ай 100 сол зиёд ай. ба камиш ҳичи набоша 50 сол ҳаст. ба камиш лекин 100 сол зиёд ай. ман фикр мекунам 50 ҳичи ай. аҷоиб ай. аҷоиб. ҳами шоха бин канда ман аввал дидамаш фикри чӯ кардам, гуфтам чӯ ай ки баъд яке ай фигураш шинохтамаш. неҷаш рақиби сараш гардан ам гардани ки ба мағзи сар ба мағзи сар. ва ҷоҳои таърихӣ дар тоҷикистон зиёдай ҷоҳои аҷоиб ва ғароиб хеле зиёдай. ҳаракат кунем ки ақаллан дар гирда атрофи зодгоҳи худ ҳамин хел ҷоҳора бояд биёем тамошо кунем мо ва огоҳ бошем. бояд ки ҳар нами мардуми тагнов ҳар як одам бояд яра бадуна биёя бина оидаш маълумот дошта боша. ина мо инаи қашнем нав якум бура омадем идем ҷои одамое ки зиёрат меян ханук мехӯранд давҷа меян галхон мекунанд мешинанд инҷа гарм мешаванд чайкават мекунанд. шояд ки ҳам тарафҳоро бинем дегча ё қарабоӣ барои чой мондан боша. шояд не ки мода дар кор нест.
برادرجانو تازگی آبادی و پیشروی دولت ای محل سر می شود. ما در اینجا خوردیم، استراحت کردیم، بعد خود البته که پسمانده‌هامون جمع میکنیم، با از کسی بدن پسمانده‌های دیگر پاکت هم جمع میکنیم، در یک گوشه میگذاریم، بعد حرکت میکنیم طرفی خونه. دوستان عزیز، سفر ما ای چشمه یخی خوجمکی یخی ولی با پایان میرسد. در همینجا به شما خداحافظی میکنیم. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشه، بیماری های ما و شما را شفا بده، زنده ها و سالم های ما و شما را نگهبان باشه. البته که سیر ساعت ایاد نبرارین. این درزاش داخنده نمی بندی بعد می بندانی امیم رو سر کردی نه معلومه یا اول شایولی برادرای عزیز، تماشابینای ارجمند، خیلی که ما یک به شما نمایش دادیم، گفتیم 17 میلیون سال 2021 حتی ساعت برای شما نامبر کردیم. عین همون چیسله روزای مردم دهه سر مغزار اویلای مدیوفا ای دهه سر مغزار دراوی جاوده مشغولن. دوستای عزیز، کسایی که ای منطقه ما نیستن و باور نمیکنن که در 17 میلیون یخی طبیعی را گرفتیم، انا در همون منطقه در پایانتر با دراوی ҷавдарав مشغولن، اویلای نامبر شده. خداحافظ.